ปันเตาเตเลยदुनिया ही हफ्ता की खू लाख बो में रहता है लाख बो में चुमचांग का सिमते के का खमूल का में लोला हिंकेन कस्टमर का ने ता ना लाख बो में तिंग बो का में नहीं जो आचु मी खन खन इंचु यो मच बो ना में जी ता उचु के जो कस्टमर का ने ता जा का में लोला कनिन के हल दान दानी कच्ची थे अस नसत है कच्ची नंग वांग च तेसो अथिदे दे हम कच्ची ते मो हुं दो की जो की पाओ में हाँ यम खमिशी लो लो ओए ए योमो दाम ने यम खमिशी जो के पदे सुती की मुदिया कते दाम ने सुती खत के चांता चला यम खमिशी जान को में दुरामो तो अदे यम खमिशी जान को में बा में दुरा यम शिशी को अनिपी नी है ai pichuna phat enele Rabbi Shimon Bar Yochai ama thusimyong all simutin tutadin lak bo mere ipiham ka veute to ai le panatele nagul ismaq me'at belak bo mer be omer be'av shebemis fet omer nogi miktsad min ange avedut mikol makom lelak bo omer mutar lesir ולרקוד ואין אומרים בו תחנון וכן במנחה שלפני אין אומרים תחנון ואין מתענים בו. מספנין אומר שמלאיה צ'ו כפענו מיוזיק נאי הוי תחילו היתי קיונם ולאק בו אומר אונג היתים לבן כי חנו צ'ו לסונה קסטום הוי איזו יוצ'ו אונג חמתאי צ'ו למיוזיק הוי נאי תהי ליון סעתי צ'ו ללעם יון היתי דה צ'ו minha a masanga lak ba omer jinge le tu ni a hi minha a kona takhanon ki sei talo hi zole bungol ki ho om thei talo hi en mit anenim tam asimkha belok ba omer bomer ipija lak ba omer ni ki pania ki bangham ipise na ham mifne she mesorat beyat rishonim mifne she mesorat beyat rishonim she belak ba omer pasku atamide khabe tamide rabbi kiba lamut azi ichu ehon customer inane iche khana ache hidana in het saw hin akhang kha che Rabbi Shimon Bar Yochai student te phiho chu Rabbi Shimon Bar Yochai hilo ki chai Rabbi Akiva student te athiho mi sang som ni le li te chu lak bo omer chun athiu chu hong tange no to me kan khen diu nei chu khat be ya ta thwa na to khong na di lo pi corona to banga chu snemi tarai khat na mir khak na ko yu ngai mimne che chu lak bo me ne chu Rabbi Akiva student te chu athiu ong ki tang na hi vesh me farsim mi khan se kit le se be me tu talmidim gam be akhala bo me אלא שביום ל"ג בעומר החל רבי עקיבא ללמוד תלמידים חדשים בתוכם רבי שמעון בר יוחאי והם כבר לא מתו באותו מגפה ומהם התפשטה התורה בעם ישראל ועל כן שמחים בל"ג בעומר. אכן כן סיילה אי פוי ל"ג בעומר נהיום רבי עקיבא סטודנטו עתינה לה בטיסו אהין לה עתיג'אי בקון לנגי תאבין רבי עקיבא אינצ'אהי דופיון פונטין סטודנטה nga ala ni ehetis hija ala ho student ho la ochu Rabbi Shimon Bar Yochai chu khat hi Rabbi Akiva in chu an tha ben la kin ama chu chapang chat in lai chu
ama masanga anala masano anati ho chu itabangale ne dem amo loi chun ai kha chi cho ga se mai le chai o adinga yong thil khat umata chu en ham lo da ka se cho en ham lo hel ba ka se cho ananga tamot e ho zo se chunga pan phum thei chai zildo di le ka umat chu ipe ham Rabbi Akiva student mi sang somni le li te chu toralanga sang pen hu chu amo to banga sang om poi tu chu isela ele ipinga thisu ke yo ha a het now to chanu chu ki to lo chanu aki ho lim da khat aki ho dan aki nel khat aki dem dan chan ho chu to a het now to adin mun to ki to lo I cha chu pakai no loi e sumin se beti a thai ipinga chu ka se ham tin ta sen ka te chi koi ma cha na lung han taw India langa ho imi te o ga cheteng la India langa mi ho lung dong jing chu chi ham Judaism piti chu akipa khu la lo anu mai ni cheng lo asabat ni long lo ai ni se yo ngai to poi Israeli ho yo thit a se le India langa gazin ho sabat ni lo ai mi te la upo ho la ho chu de khama chu mi hoi ta sabat ho ku no ni diki go ya na ai lamon agama ko na Israeli hunga ti te lam cha angai sa no chu ka ti ai ba angai san pen to gam thien ko wa ko na hu chu thien tho de se ti ho chu sabat nyong ni lo kasrut nyong ni lo ki pa yong khu lo chi nyong bo lo tao yong tao lo chu mi ya dinga chu pathian thu chu su choi moi ma sa mala sala gi su nem na khat ta ichi chu di Rabbi Akiva student level is po be ai la khama Israel hu ta Judaism hita hoi ta agyur bolta hoi ta in jiwa chu mi vet ton ni hi ta os icha chu in chan hoi lo ta India langai gom ti hole mi gin chat aba lo teng le pathian thu chu choi moi na bol lovin su min set na pa chu ki polu ki dai chu amo yong chu ta pang be me na ti lang khat a khu hoi la ya pathian thu ham ichi the ngai in langa chu Christian ten ena dem na khat ka hai thelo hen khat ba aji chu sei di ke lo adi ekti no hoi Judaism ne poven Judaism ne hobe Eki su to po le zu na do na khamo be ika gele di toys e joy ibet ting la wang chu or le goyim kiti zentel te adinga me salva tu yuham ero le zentel te masanga pakai me ba sumit tu yuham hoi zo yuham chi ele o kholong ngai chu mo ai ho chu standard no anim je a chu pakai no ichung ba thu tan na anim je me ki pau me Rabbi Akiva student te ba ana ki sang to pol wang chu khat cha so cha dim lo pu jo ai ken ta aksi mi asan dung ju ya chung a thu tan na hi khau che ai mi mai ho ta bang ho chu ga ki semen ga ki phai phawali ong le pakai ngai them da khat ngai ni ma cha ban ni lo ti khat a ko yong le gentle te mu dinga chu haina Juda Israel om itiu le chu mon chu khat ai chung na vet to na khat ai nei mo ta hi chu e hon i khet la isu la pi le chu ki chai ta cha chu be yesom rim pe se belak bo omer samak Rabbi Akiva et khameshe talmidav akan khan chai le lak bo omer ki pa nai man jo chu ka se ta ma chu Rabbi Akiva in student tha ala in ma amasa chu sang som ni le li nei chu thi chai so ke zo wa chu nga se ai la ki nga ho chu hoi tai hil cho chu koi ham Rabbi Meir cha ki tungin Rabbi Yehuda tunglo Rabbi Yossi tunglo tu ni Rabbi Shimon Bar Yochai kei minute telang Rabbi Elazar ben Shamua amo si chu ong hilin i cho so abon chu ka wa wang chu nga wang chu amo wang Rabbi len lam kai hin ong hi so kai ta na he amo la cho len pe na se chu Rabbi Shimon Bar Yochai chu hin shehem himshikhu et masoret at-Torah tam nוסף לסוכת רבי אומר שהוא יום הלילו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי
شاطر من دوش ربي كيبا تزول لاق بأمر كيبانا إنه يكيد نزي أتشيتهم تلا أما هي ربي شمون بار يقاي أتحينيه هي ربي لين خطيتو كيباهم جدا تنجي كاستما إنه هو يكون هم ربي لين أتحيتهم كيبانا إنه هي إبسينا هم nó cái đó này hồi trước ama mo chon thai ho mo thi jam ho mo chon sin nào rồi mo hồi địa chất ama sa penin ma or se chung di địa chất ama sa penin amo ho thi chu ki ka pa Halloween adam la ya alekha hil ho alekha ji ho isimu chu tabang lekha lo pi ho na ji do a mo loi jala pathian thu ong ki het be tabang matana ena pe uchu ki pa o min aje ju mi ko yung la ki thiso ge de ko da mai pi da mai rab them gaw len pen pa mo she rab lu ki chon thi cha ju ko macha thilo da kin cha lo de le adam sunga na bol to alo pi na ho chu ivet teng le ki pa o mi ti jo so ama tabang le khan na sunin rabbi shimon bar yochai tu ga kisele zohar an sunin zohar na su ja chu pathian thu na sat ta vantil ho ko la dan vantil ho tu ki ho dan to kisan ke yong rabbi le non amon an jil do hi chizole ma ori na sei ta banga chu chi a ko nai christian te doctrine hu to asa kabala am chu anangai tang rabbi len khat elo le thiam gaw len khat athi teng na hi chini ko khule pakai le se pum pia ding ngai dam na ai pulu na tis pa chu christian te ha ko na la ham ne ta chu Jesus ki tipa apen masanga ko na chi doctrine no mai ta cha rabbi len ho chadikim ho rabbi ang tipote chadikim ho athi tengule amo thi nazala chu kaparat avonot ichini ho chun ometi ki se cha mechaper et kol haolam kaparat avonot ho pulu ve ichichu ki pa ome amo zala ho cho chi dau ngai dam pakai ai pe ki pa me I cho jo chi in be khom teng le chadikim ho hi athi niu la ahin kho chu ki he do a cha chu ki pa thu ki sei ji bo chu a hung na pin mong wa e ho ta bang e ho ki thu pi the ding a na pin no chu ti chu ki pa me ti ki ti do hai bo chu a bar de ni yong kilom tho chu mo she ra ben do a bar de ni do chu le dat mom ta kha chu chadikim tam zo hi a pin ni to athi ni tha kha apin ni athiki tama tam chadikim mo e ho masang la chu palunin he mai the poetry ana sibju Solomon Grandi ki ti chen het kha am tabang thim jo cha ang chi ta de au palang che mo hi het thim de he amo hen silent ko dang het to lai ko he ko ni ko dom le chu le silent na ko the hi ilo chi chi lo bin kaparat avonot avonot aronot chiko chombe kin tikun olam he teng le kaparat avonot sangalin chekin na lai chikun thil dang tam ta ho cha chon che na se lovin athil phayong sem phat beding tikun olam ma kulut ne cha chu tikun olam thu se da o tu ta din thin sel le pu so da so tan di wa he to icha chun student nga mi nga lan Rabbi Meir Rabbi Yehuda Rabbi Yossi Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Elazar Rabbi Meir yung bang nos alopi gamara zo se a Mishnah kisimku ipikisunam stam Mishnah ke Rabbi Meir ipisay na ham asti itikla
le di ba ana ngai tangon fu so tim gamara ko iti ai pa gamara ko structure ko formula ko Rabbi Yehuda anasin mishnayot anasutsu halakha asut ko gamaran apa na ko bon ka ko ain dissect ain bolova ako ipise Rabbi Yehuda asut hi ipise na ham ti akinel tipo gamara kiti pentu ya gamara thena dinga chu mishnayot ngai ele mishnayot na halakha ho zo si ko Rabbi Yehuda hanasin ain la khom ku aman ala ama se hilo pichu ama se yom na chu la tam zo ko Rabbi chom chom se ho ku aman ain la khom chu chu aman mishnayot te akoi hicha ko ama khon Rabbi hichi mishna halakha ase te ho cho aminu ku se ji beta ke divrei khakha divrei shamai divrei bet hilel divrei ke divrei Rabbi alazati abang khat le mishna ko koise ham ti ku asut lo umai so Rabbi Yehuda nasikun gamara ni pisayam Rabbi Yehuda nasin koise ham ta mishna ho aman mishna yo na asut ho halakha ho ku asei pa a author pa min ase lo teng le Rabbi Meir se hetin heze ko vinati Rabbi Meir chu mikile sa lo mikimneo sa ma jeng talmid khakham ale na len ama mina Rabbi Meir din ase ti dong asa hicha chaman ama min ko pha pu ding de lo za chu Rabbi Yehuda na si chun ama min chu halakha ho ama na se ho chu ama min chu koi zi lo he la gamara na ma do tho gamara a Ravina to Raf asi in ein chom khom wa mishna a kinel zo sen chom khom zo ein he tho van ti le na hi lo tho hicha chaman na se stam mishna ke Rabbi Meir se hi mishna amin kisut lowa koise ham ta kisun lowa halakha kisun chu Rabbi Meir se ehna Meir to kuna na yung Rabbi Meir na kahita sa okay yafi ahle hichola achu Rabbi Shimon Bar Yochai athini chu lak ba omer ongi kinin hichang chu kipani akimang kinai ama thil bol do ho chu alopi bal be se zengin hicha chu kipana akimang naskham bektsara et menege avelu besimcha belak ba omer לכל המנהיגים מותר לשיר ולרקוד ולנגן בכלי זמר בל"ג בעומר מתחילתו ועד סופו ולעניין נישואין בסופרות לפי המנהג אשכנז ומצד מקהלת ספרדים מותר להתחתן ולהסתפר בל"ג בעומר ביום יש מקילים בלילה בל"ג בעומר ולמנהג רוב הספרדים אסור להתחתן ולהסתפר בל"ג בעומר בלמד ג' בעומר, אמנם שחל ג' בעומר בערב שבת, גם למנהג ספרדים מותר להסתפר בו ולכבוד שבת, tu ni tabang. Tamsak halakha in saying kateticho. Lak Bomer rahi Ashkenazi te adinga chu lak Bomer ni ong chu ting le samtan yong oye hita in kitchen yong zinay yong oy music na yong oy tan Sephardi te adinga chu asur hinalay aticho. Lak Bomer ani ko ako samtan yong phala hinay pon kitchen hoyang bol hinay po in azinga ko na bo kipan aticho. Ahin lak Bomer chu tu kum tabanga Friday niya hung chu le Shabbat zan achu samyong tan the hita in bol the chicho alang pia halakha is Ashkenazi te strict domji ya tu chunga Ashkenazi te strict lo je ma kit hai cha ahoy jo azu aphai aphajo ti no he di pon chicho dan chu ga se na tu chunga Friday ni hu chu jo cha achu Sephardi te dinga samyong tan the music ongai the kisung kichil the kicheng nom kicheng the kicheng du ha mi pasang la chu min hak Yerushalmi Jerusalem ma mi ko Friday ni le kicheng ju so aje chu nu pan ahiwa ahin khon nu pan na aman masat pe sabba na lu pai le wang hoi he sigula ka ha che yeshiva kom la jo kharedi te yeshiva ke la jo Friday kicheng mi ka ha che da no student ho to yo kum ji thona chu amo so Friday ni bong bong ji ka kicheng na se jo ti thona chu yo le khamisi zana so in khan Friday sabat hung lo la ya na la
เห็นความมันต่อจุมจุน Friday จิงก็คิดจังว่าอาจารย์นะสบานาลุดไปดิงาบอลตาอามันไตahoy je je engle bol ji lo pu ju ho ado mi un chon sama ko na hu kho ma de nga chu clear ki bunne ele cha ha san tin ule min hak ro fas faradim asule kana chu ka seita bega ule nagim alpiha ari ule ha ne hugim alpiha ari en Mr. Prim belak omer minister en Mr. Prim bekhana spirit omer at erev kha ka shuvot Arizal Ari Akadosh min hak zuite chun bang lak bo omer hi imacha amo ading imacha dang lam no ompoi lusun halakha chu achel jengin shavot kut akipat dikon chakha teng na bo sammet hon music ha the hi amo ading chu akichai chan ti ti ta chu Arizal zuite na to tun hilulat Rabbi Shimon Bar Yochai Kay tusim kat nuzat ta kasay daha kasay ka lo hel khat kay hi kamini Shimon hiya kapa min chu zikna level kha Gamliel chana ale tora sabana tora samdingai ko do te la kamini raf kay ja chu Rabbi Shimon ben Gamliel eti ju min le ta khat ka po nom lo ta khat ka po kha gamara adinga chu min gamara Rabbi hola la chu lim loi ta chu ti min chu ele pi tam khat ve hi ka in ko khat kharedi te in ko ka khet pi phana phaw mo ina sabat manga ka chi ele min kha ko bol ding min kha chiu te min kha he ka chiu le gabai pa chun ke chu in ve ni tin mo kon kharedi te kon abe jiu tin hoina ko mi ahung tha ho amu kha lo ko mu le ko ko alia pe dom ke be taw abe le ke chu e mu ta e mo hunga namini paham atin tin kenan theta Shimon ben Gamliel katiyan katilam ami kang kille ele ka ko ma to pa se kai in kan ma mai ra pe he Rabbi Shimon ben Gamliel ti kin al ami kang lien che ta ele cha se in ko do nyo su nei vet la je o ke chla ka sa cha dan chu ai la ka gabai pa chu ka masanga dinga ti ti vet je ti vet je ke chu ka na va sa ta ko ti vet da ti no ti be ka ti ai lim cha ki se thi lo ai ki cha ya chu min kha ki cha chu kong po do le gabai pan in del to a o kha de din no kha de din da bi Shimon kan ke o pi no be ta ke i pi thu na te ka hu chu ti vet jeng chu no mo na sa ka mun ke no ka ki phalam le jeng ngai dam ka thu na kho pe ai la ipidinga kon ti Vietnam kan sei no met sei to sei no ti an sei to ti cha min kha di kon che min kha ma sang se le daf yomi ko bolubin ken daf yomi chu ken ka hile ti ken siu chu ka pe ti chu tu chunga chu daf yomi Sanhedrin hi in na ngom ne ti ga hi daf ke na ki le icha Sanhedrin na ki sun nu mei naw vop in anaw nei jai tiang le athien chu na dinga va khu akop ahen choi angai ki ti khu gamara ini pisem ti le va khu ko ahen choi ngai ti ja chu Jerusalem va khu akop ma zu ho zo se kon asu man tamu a cho lo thi lo nu mei ho chun akitia the ta chu mana man tama zo le nu mei ho chu chu lo lung ha ngo win cha chu hungu ba Sanhedrin te Rabbi len te ko ma hu complain hi cha chu Sanhedrin te lam kai pa chu Rabbi Shimon ben Gamliel ahin ala Rabbi Shimon ben Gamliel no mei te complain cho za pha chun alung a hang balin ong ding do en te bol chumin tu nya ko na dan tha khat ka se me nu pi thin so na dinga Bible in a sei to ki to lo wa ken dan kan sim de hin nu pi naw ne zo thin so na dinga akop khel angai ta poi va khu khat en cho yong la hune tia hi kan ka phun to ai tai ta sei le nu pi zo sen joy tiu le cha ko na su nu pi naw ne ki thian so ding chun akop khol ta lo va khu khat ki cho lo hun cha cho akop zo ho chun opai ta lo win zo la zo ta lo win ama na hin su kiem ki lo ta ama na hin su kiem la man ong kiem pa na chu nu pi ho chun ama ong kiem da na cho akop cho zo ki he chu kana simu bin ati chu ta gabai pa chu ele min kha pha nong hi pha no chen ken no
Rabotai tulai thilaman tamta dan ni tulai hi Rabbi Shimon bar Ben Gamliel khat ingai chakin ove katia da mi shiur cha kachaya howina min khabol de kong na nang kain ko le da min Shimon Ben Gamliel kalunga dong wal be se pakai ni ka tau na isan gangwa sang gangwal be acha chukain chu di vet agak se chu asiur ki cha chu tulai yong thilaman tam wal be se tam Rabbi Shimon Ben Gamliel khat ingai chaki taw ve katia ti chu kati cha nang kain ko le Rabbi Shimon Ben Gamliel nal thwe za ka to je ke pa he ka te lum dum tai jo bang chu ka again le ka tuk mong yung hello India langa ka min Shimon tai na pi ong chu koi ham Shimon Ben Gamliel ki ka him khwa ke ga mara chapang chi te cha na e pi chu te le asa thwe nom lo pi nom ka sa be lo pi te min lo pi hin tin en ga ki po yang chu ai chu le ma cha ki lo na not more than ade da howin mi ko lo howin da ki kop teng en ko do le chu as kamin ta se di za top ipisi tele Rabim lohagim lelek belak bomer bemeron mi pi ho chot tu chung lak bo omer da kal nga se kong de tu meron se paiten je chu i khat lang security boy ja khona je chu Hizbullah te khona hin tuk mai thewe ti chu meron na mi ala nga mi ki chu tom chu amo ade nga chu vet lelom di dan chu as va palo aloma lampiao ma meng cha kha ni vet lel tabanga khu amo no ngai vet lel du tin cha chu da kal nga se kyong ding chu tin chu se pai ten akha ki jeng du ai ka honu chu phana lai chu mi pi hoi sal cha te lam bo ameteng le meron ki tilanga Rabbi Shimon bar Yochai ki buina achun mi pi ga che je wen aga taw ju hi likfortem shel Rabbi Shimon bar Yochai u beno Rabbi Elazar cha chu Rabbi Shimon bar Yochai to cha pa Rabbi Elazar ki buina ne thing ta se ke yong khat ve se ka che ni ve se ka che na lai ka che mun je bangai adi hi eta ta Rabbi Shimon bar Yochai ki buina kamu ka ha ka che mun lo ni ve se ka che na lai kum som thum bo kum ta sela adi po khat ve wang ka che ki khat ve ka che te ho ko le te lak bo me dikon de kichi age full ta jaw lam ting na ko ma cham lo pe tin khat ve tiul ka che te pa itan ga taw te Rabbi Shimon bar Yochai ta ki pa me ko itan bolu te chizo la amit ve ga ki dio te amit ve dan wang chlai ma ho ko lut mun ne spana ko Rabbi Shimon bar Yochai mit ve ko ta ewan ki hong hui yang chla not ta ai pi chu te le meron achon Rabbi Shimon bar Yochai to achapa Rabbi Elazar ki buye cha achon kum silemi ama thini hilula tengle aga cheju bin hi Bakim shama simcha gadola umadlikim madura verokdim mizmorim uben anagim gen kan tzadikim na talmidim cha achon Rabbi lin hoyang azaw so bin hi ikana chiga sele thengha akselen ho hi benem na site hi imit modanu ithase danu cha hi kilang kita breslap te ku lampia lamu na man te ku sapai te ko mai permission thumlo wa jan khanga ki ku to wa ipu pau Yosef hana tawdinga chi jeng us ho atu te acha ga chi ding ko to che na dinga permission thum di yong lung ge long ne lo pyu ho pi ipiti wa ka lung dong ji ha chan khat be ka chiu te ti lung ge long in nei lo hil be usula ini na ki tu wa zu do no le lung hai sel khat be kan go to a khat be ka chen au chu di lo pi khat be chi ke lo te chiu ne ho ko le ten lam kai tu khat che mong te adi po ipu pa ho ya ho pu pa nge nam mi cha na ke pu pa he tia se te ho se ya ai ma chu ki che lo che dong ki tu lo to ne chi kyo se chu ka se nom chu mi tam ta de ha lo chu schema Yosef na ko anung lang ako Ephraim to Manasseh yung ki buya
Menashe to Ephraim han ng umay. Ano nyo? At mo ba ang pamata sa? Jong humitam sa lahat lo po. Ho amo mong hiya ho ay chedo ho yung kitilopi. Dat mom dat. Eno kat ho ay thanok na nail hom te bang yu na. Ay mi te. Thanok tanu so inakitu na. Don di. Nung sakat bang ti ta kanto de bang ngai ta ho agama gam khang to ki da na. Yang ham lo hel da en. Akeyo midang yo. היו מגדולי ישראל שפתפקו על המנהג זה ושיהיה אפשר לקבוע מועד לשמחה ביום שלא נעשה בו נס ולא נקבע על ידי חז"ל כמועד. אמנם יודע שאין נוהגים לומר בו תחנון ואין מתענים בו. אבל לא מצאנו מקור לכך שעושים בו את היום טוב. ואם הוא לכבוד יום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי, הרי בדרך כלל ביום פטירת הצדיק ראוי להתענות איך עושים שמחה והילולים ביום מותו של רשב"י. הצעה רבי שמעון בר יוחאי התיני כתיאלם באומר אמה הנה מי כפא תאגציחו מסנגלון רבי הותם תעננו דו ותיסו. הויה נוהן צי כפאני אנה נבונו נמנו המתיסו. הויה כסונם. הצ'יני כפאני אמנדתי הויה כסונם. הויה כהן Wala halaka bu ana mo ba yom top ni aman de ti kisnam ti ana pangwarabi tam ta ano mo be. El Rabbi Shimon Bar Yochai hini hati ana sewle ipiding ang kipanya ni deuham. Lusun ni bungol ni ana nei duloham nei doham Rabbi Shimon Bar Yochai inja kasecho. Nei loham at hi juna kipaham tin Rabbi ho tam ta ana no po be so. Ahin la ulam Rabbi Noagim lismak שם שמחה של מצווה ובתוכם גדולים צדיקים אהן למיפין ואנצי אפום טאווין היציני כפעני אהתין אפום מובין מיפי שאהלווין רבי לין הויום צדיקים רבי לין הוטעתנו אפום סוק הייתה מנהי אף שבדרך כלל יום פטירת צדיק הוא יום של צער בכל מקום מסרו המקובלים שבשם רבי שמעון בר יוחאי שרצה שישמחו ביום פטירתו ובזוהר נקרא יום הסתכלות רשב"י ההילולה שהוא כשמחת נישואים שההיוודעות בשכינה בעולם הזה היא בבחינת אירוסין בלבד. מי תמתאין רבי לנותיניצו לסוניה מנדטין אלא רבי שמעון בר יוחאי התיניצו כפעניין רבי תל אנמנגו אז יצאו אמה אינום עליך בוסנה זוהר אנסי היטל Hagaw thieng chu ewa dunga imu chu kipani ahi kichen na tabang hitai to a ikhat sira sirimong ko usal khat to adong manu ki ngai lutan a pakai to isal chate ase na hin chitabang chun Rabbi Shimon Bar Yochai nyong hagawa na mu chu hagaw thieng mu chu ama in zudate to hagaw thieng ki ka chu dong ma chan ki ka muwa ki ngai lut wal pe sa ki khen the lon lo na khup ting lang bom tabang style la ki khen the lo style la anasut ahi hichu shu ke simkhat nisuin ki chen a ki pani tabang ahi zohar an zi chai ni chu hicha hagaw thieng na ma atum chu numele pusal a ki chen ni wa akipa tabang ahi hichu ki hat pi ahi chu Kadwe Rabbi Shimon Bar Yochai tasim aman zohara sunno kadwe patini le simin katin nasawang nasae athi zowa a student khanin wan gama hoya mong tam tia avet loma a student pahe ni somli le zan somli bu angola ni samit ge akidia alaga wan gama kal to sa ko zo pur Rabbi Shimon Bar Yochai hoya mam ko buno beta akal to sa la kate apui lut ucu hekhal kiti hol ala nalin khat lopi khat apui lut mitem sena Rabbi len holeng te ho koi hotem sena ana tuwin cha chun ama chu anung lang pen ko na hulu din asagaw chu to na chang zo no win la e khat to la to hola achuna ma pangin hele amo
ami po atu ho zo si sun avel bin hele amasung chun table ale na le ka ikidon cha sun Rabbi Shimon Bar Yochai anatovin lekha anasile amot lekha ahil lekha ahil ne la manong angai tupi ta ngai ne le cha chun pakaya o hukumi Rabbi Shimon Bar Yochai siur pe cho angai na dingin pakaya o hukumi nasa thos he cho zo si so aman amuin it is over chun angai pe lai tau chun so guard duty ball ten vantil ten ni chun kot ong hongovin lampi onovin masya ongai siur ngai dingin masya ongai tin a onovin ong samoven le mi pizo si so hung ding to ovin lampi onovin hele to arabi pa lagaw hung kal to pa so ama kom lai ta chun mizo si so lampi aw so mai ngana dingin hele akom lai ta chun masya ongin ama so masang pe na Rabbi Shimon kom lai ta to dinga ale ama pa to apa thilo lai pa chu gom mihim cha pa nang thilo wai ti no hum cha ai ati na hele nang chai nom the e poi ma siak chu se nang chai nom the poi nang thilo lai ne tin nung sol di gon hele Rabbi Shimon Bar Yochai ama chum sa ta din ama chu athien tho dan chu e ho la apang the he tai athi lo lai bang ni ho la apang the he tai tin masya ko mo chun asay na hila masya ngin Rabbi ngay dam nang in ahong ding na phal lang kahet lo he kay chun agu tim cha hong lu tham ka tin cha chun nung sol tin gon he ai le eho la thieng pang thi ko ma thieng ai le thi hen lang eho la pang den ta le lo ham ti in masya chun Rabbi Shimon Bar Yochai ko ma asay na hila Rabbi Shimon Bar Yochai aman le si na abol dum na lai che chun ama aphat ahong nai poi to sa ta din ko apoy tin cha chun ama to win cha chun asiur ngai cho asiur se cho ngai nai ma sia nga to win siur cho ngai na na sa chu chu acham cha ga se bo cha apa na cha se ban ti lo chi chom hung kum lo ho I kha yon Stephen Kang tlai tiu alu chang I no hung kum ho yang cho ofanim ki to hung kum la ho lo pi da na se ho cho ingai I sim da wang chu na samong mong e Rabbi Shimon Bar Yochai wang lo pi mong e ta ama sanga lopi yung dalai nasa he siga agel Rabbi Akiva ho bangso ama chung hikit na lai ita banga lopi to dem mo loi bang so mo la aga pan pha bang so tu pi wal be se de ta an se di se na beto an se lo le I pha lo man lo le ken kan se di so בעולם הזה המוות נתפס כדבר העצוב ביותר, וכאשר צדיק מת נותר אחריו חלל גדול, והעם מתאבל על אובדנו. אולם בעליונים מובן שהכל לטובה, ולהפך אחר הסתכלותו של הצדיק מקבלי העולם הזה, הוא זוכה לקלוט יותר את אור התורה. ובמיוחד הדברים אומרים לגבי צדיקים שעוסקים בתורה הסוד, שעיקר עניינים ועיסוקיהם באור הפנימי של התורה הנשמה. בכל זמן שהם שרויים בעולם הזה, המחיצת החומרות שבו מסתיר את אור התורה הנשמה. אולם כשהם מסתכלים מן העולם הזה ומתעלם על המעבר למחיצת החומריות, נפתחים לפניהם שערי חוכמה ואורה פנימית, והם עומדים על עומק הסודות שעסקו בהם בימי חייהם. וכבר ביום המיטה אפשר לחוש את ההתפוררות המחיצות והמחוסמים של העולם הזה, כפי שמסופר באידרה זוטרה על רשב"י שביום פטירתו גילה סודות עמוקות ונפלאות שלפני כן לא הורשה לגלות והיה בוכה ושמח. Chai khat om ne sei di khat om ne adi dan so mizo se thiding a hin jo ka se da bo chun a hen la chadikim ho athi teng la adi e chile se len chadikim ho thi teng la inumin alhana ama lusun dai ka chiwin aka aha ka lo yomin na sambot to lo lo min ipi omin a hen la khat la ngai be teng le athi teng ho athaga ho ata sa ko na ho pot teng na mo adinga alo pi khat ho ta na hi Hichile se na umlai ba ata asasunga anhaga umlai su se so tora athu pen ayat no mama je koyong azil thena ko be
אז איזו החומריות, החומר, אתה אסתילהין, אתה תעמובה. היצ'אזו צדיקים הוניו, אפוד, הלגאווי, אתה אסאפונה, אפוד, תינגלה. אז אתה לא פנצו כלייסת תעסקדל התן, תואהי, לגאו לנגה, אתו פנלנג כסיל, תאיתאיתין. כי פענלים תעניובת. Tabangutsun, asay tabangutsun amonyo, rabilin honanana, so alagaw podo tingle, sa tilain buho, hu, ahin khoa, installation adam laya, ahet team loho. Ain het do tingle kipana, ho ane yukun. Rabi Shimon bayo kaito asewle, atini itun, akap metis. Anuin amit hiya po no, ipisi aham. Alagaw podo tun, amato, at chichen hi layin ni ulit at alagaw atasaan dana kono chun tugil ho ahin laya ahead do thilo ho so apon chiken ong ki hong jeng ta na hi de akipa amal be sen amit hiyo ong po rin thi masanga anu yung ong huye tis icha chun abay pai tai tisun ni vet lewang as amo adinga wang su ka aksemai le kasi hil pagane nga na melang thikal wa chunga le lang khat na ho mai ta su eho adinga wang eho mi mai nan bin naran ho adinga wang ithi teng le ki pa de khat thanok na khat wang me ipiham in ko teo ana thi sa ho zo se ho lam tu dinga ho ijepu mi tam ta hon athi masanga athi de kon chaka na ko amu ta aus izat be ham ka to ta mi athi de ko na ako malu na panga ka to ham ka din hama ain ko te amua no ho hamati thieng ta kan ng ko to ka ta Kapang ngay Zikona Libraha. Tugam leel chunyang amanyang amut. Kapupa chanu anabeta kumni masanga kapabe masanga so amutin amanung amina ko tin nangyong hongha. Asay ta jo aminit kanang hingalopi. Be panta. Chacho eho adinga to chicho hamona ma vanti hono chole hichilese na kona ita asa kona puido achu in ko te hebetisa puido ba hichilese hui in dala teng ne achung lam tele se ilu diteng la vanti ron akitingu win na lam tu ve ichachun amok achun in ko te to eho to ke to ka kse mai le mi thi teng le Hana agi kuwi teng la en ko te aki ka ani alanga pusolo dinga alanga ane ka tama ho chunglanga yang ome ala chunglanga bang chu lusunna na sei povin ki pa na langa baruch haba ti lang kon nasa ta na lam dite George gyal teng la bang e ho dinga bang ki ne ome thana ome be za shem na ai na rabilin ho bang chu amo ngalel chu cho chu lo amo ngalel chu thugu pathen thu akku kilpen kata sa lagawa kata sa kalesit ta sa akom saya kalesit ta san tu tang ja kas ka het do mo ho ta ka het do the de ta ichibo se thanok na Rabbi Shimon Bar Yochai tabang thu chu he ba no mun ama amu chu asang he jeng et so An Rabbi Akiva mu tabang ma mu zo boy Rabbi Akiva mu wang chu asama mo ta ma mu wang chu mi hem dang in amu thelo ma na mu ta so na sa ai so mitalim me aver le ji achon behi bokhe thagau chu akamin akipa tai so behi bokha ve samaya kap jong kap kipa ka mi ba ka le kipa ma tin le mi chi po ji kipa na mit hi na saset na mit hi lovet ulekhen yom petirat tzadik min haolam hazeh domeh lenisuim tziatu tzadik ho hichileset adal ha ni hu am ho adinga athagaw adinga chu mihim ki chen ni ta bangai kipa na chu lagaw thing ta ma ki zop ki dai tai שהוא זוכה באותו יום להתקשר באופן שלם עם השכינה. הגאו תהינג תו היצ'ניחות של אמן היצ'לסת תעשה דל התהינג לה אמה אהי נתת אמה הות תהינג סת אהי נתת פצו פקאי לגאו תהינג תו אקיזת נתתן אהי ונעשה מתורתו אור גדול בעולמות העליונים.
Hijideng Sulaman, haasata hijilation na Torah na zildo hochu, may va alek na lenin chitu pakai na siyemin chitu atung lang tiya dengan salva tu na pangtay. May va asim untay. Ama Torah simdo secho, anu nga zuyin den, labi. Torah nahin nadamlaya, haasata Torah na simdo secho, may va alek na lenin chinang Torah simehin. Hijin to ilaysit izak hama salva de. Ichi achu Rabbi Tanasehu Ichi laysit na hi imacha ta asalang thilo hi gel kho hi in na thi ting la khat chai na nga dinga phatchom om lo hi khat se na nga dinga phatchom om be chu na tora ji la hi Ichi se nan ki hon pi de chung lang a chung lang na che le na bang se la noi lang chung lang che lo mai ta noi lang a da na ki khol ha mai the na lai ai la chung na che po le chu na hin jui chu na tora ji chu he Ichi se chu מנעשה מתודו אור גדול בעולמות העליונות, ומתוך כך אף תלמידיו וממשיכיו בעולם הזה יכולים להתקשר יותר אל עומק תורתו וסודתו. תבנגצון, אמאין, אמאן הגאוצו, הונקלהדו, אתה אסאקונה הונקלהדו, נום תאפרי תאתורה ההנג'יל תהיטינג לה, אמה סטודנט בהצ'ילייסנה אומדלי הוניום, ההדנאו אהוב סang באי. Ama Arabi baul hagaw thianga kuna chu amot hagaw chu aman itham khanin ahin I khat thina lai chu head na ahin be be thina lai chu walken na hagu hatal midim hamdim al umek indian hazel ara khalila bi yom bitirad albit rabam tzadik shegila sodot tara chi achu ama student te in ama thije a hagaw kil hado je a tora chu lo pi ta amu be theje uchun kipani in amang tawe Rabbi Shimon Bar Yochai student ten. Icha aman je wachu isel pumpit aman pita benahi. נתייחד רבי שמעון בר יוחאי שר הזוהר שאת יום ההסתגלותו בציונים גם יהודים שאינם עומדים על סודות תורתו, לכן נעשה לך באומר ליום שמחת של תורת הנסתר. ורבים נוהגים לעלות למירון להילולת רבי שמעון בר יוחאי. הגדולים שבהם שמחים על הסודות שנתגלו להם בזכותו ובזכות התלמידיו וממשיכים בדרכו, והמוני העם שמשתתפים בהילולה אף שאינם מבינים בסודות התורה, מכל מקום יש להם שמחה על התורתו עמוקה מיני יום, ויש גדולים וצדיקים שמתקשרים לעומקי סודותיה, ועל ידי כך כל העולם החשוך הזה מתבשם מעט. ועוד שעצם ההכרה שיש סודות העומקים שהם מעבר להשגת האדם הרגיל, יש בו ענווה וחוכמה, ועל ידי הכרה זו גם פשוטי עם זוכים להתעלות. ג'יאצ'ו רבי שמעון בר יוחאי התיני ללק באומר הצדיקים הויניום, אמר נענה גצ'בה לא פיתה כיפת אגני דעולמון תוגיל התינה שו הונקי הונדונה אמותי וין מיפי הו תורלנגה בוטבלו הוניום איצ'ן הם חנה מל סום נעדונגו בטיסו איצ'ן הם חנה תורה דה פתיין תונגי לונה אין נבה וין ג'יאצ'ו היצ'יניקו היקיפניה פתיין אין תורה מיפי אדנגה אין הופדועני תבנגin sel chaten apom ta winahi di mongmong ichi achu chadiki mohol hana gachi hi ga kitau ji chu aji chu ama chadik pa ko ma chu ga kitau lovin ama ko ma chu ga githuma pa kai hin nei tau pen ki ichi mi tam ta en abol khel asurlen ta khat chu ipeham chadikim ten hana chi teng le chadikim pa ko ma kitawa nei phathe nei pon ti thelo asur rabi tanasyo chadikim te ko ma phathe nei bo unnati thelo he ama adam layo chu na sei thi heole athi nunga wang chu nang in na sei thi chu pem le pakai hinga nei tau pe in nang to pakai na kin nai zon chi chun pakai hinga kha san ho zo se khuti tin nei tau pe in ti an sei thi ya aki khena ki khet icha chu chadik te ko ma khun tau teng la tha na kha tau teng la ama dai na nga thu no ding ama ko ma pakai ko ma nei thu pe in ti dia he chu ko het chen nga ye ishiyo to shel rabi rasbi
Ichi Rabbi Shimon Bar Yochai ipitabangam ama ahina amin ama Rabbi Akiva itu simptom tak mela medurut bersimpat lah bome ipidinga medura ijo de mei chna ipidinga mei ki hala mei ti ku ipibet sanam well tele I pusata chosra phana be Kavar me'ot shanim noagim bemeron liad kiburu shel Rabbi Shimon Bar Yochai להדליק מדורה לכבוד ההילולה רבי שמעון בר יוחאי. Akhang aku azain kasto maanikinaitan lag ba Omer nile Rabbi Shimon Bar Yochai han koma mailin ta akivain nahi. Be'ab bishara makamot noagim chasidim להדליק מדורה belag ba Omer. Tulay bang munzo sa chapang watan na pena hitay na. As no me lag bo me hong nai lewang chu chapang hon thing ho chu sai chom thien no le weng sung chu se thing set me dura de ngai chom mun chu sa kai to so no to lel thei da no ko lung set bo no bu be la thing so kai yo to yo bo ka ne Ahle tun bang chu mi zo se da gu la lik ne rot bebet Knesset likbod halila mi khen khanin ben Knesset ayong thawmei adel ve Rabbi Shimon Bar Yochai ahoye jeong chu haner haor romzim le Torah u le mitzvot komoshen ma ner ve haor thawmei candle to mei ba kitihin ipibet saam Torah vet sahi Torah to mitzvah kiti mitzvah ho vet sahi komoshen ma Kiner mitzvah ve Torah or aje chun misle a proverb ako sermon leng panan se sahi ner chu mitzvah ahin Torah chu or ahi kiner mitzvah ve Torah or thaume candle chu mitzvah ahin ame hung ba chu Torah ki pen chu ahi aki ten khat beya khat thelo heti nai chu akil hona heti chu mitzvah to Torah to mitzvah chu iti la ki su ki hon khom ti no tabak ta chu Haesh haya hi דבר מופלא מתוך עצם ושמן קרים ודוממים ויוצאים פתאום להבה בעלת כוחות אדירים לעיר. מי כתיהי הגיע לו ותילו פיתה הדיסו. תינג הו עצת תילו, אלומיון הלו, אדם האדם תאו. תאו הו אבון אבון הו צו איקוי חומה איגה הלט, אגונו צומי אלום אסת נעשה. Ahung po do inahi chichun thil tam ta ahung po do mei ki ti chun thil tam ta abol the chichun hello pina lekhamem ulsrob ulahair mei ba chun in sungo jo sia suba thein min dap sa hoyong asulum thein ne le cha yong ahon thein thil dang yong ahal thein lekhena torah mitzvah mi timshero le esh alava alladhi hatorah ve mitzvat hanaasim betok olam haze achoshek behakar zoche adam leor hachaim olam chachu thawmei ba hi thawmei Rabbi Shimon Bar Yochai thinia meilin ta ki ba hi pitin ama zala lesit pumpia meiva Torah meiva cho podu ne ti chu bet sana hi chachu esh hatorah ki chu Torah meiva ki Torah mei kong ki je so tu chom be khak se le Rabbi Shimon Bar Yochai tu sim lemsa ak se ki le kum som le ni slei ko sunga som ko sunga chapa rabele jur ki sel na Torah asim lon cho midang mo mong what lo he ba ke bang ki mol tu be ta no som ko sunga kum som le ni tu ma Torah ki simanis sia kheruvim ho ki nekit na lai tu ki don ne ding nang mo lo về trái ông ăn chẳng địa lũ hè đúng tốt rồi bên em là sẽ thế hi bị vậy ta Rabbi Shimon Bar Yochai vào trong cái tạ sân lũ pi phun lũ là lại hè bên em là sẽ thế bằng pesak misagi ăn địa lũ yang sao dengan thi na ta bằng gì ai bị chui tele Rabbi Shimon Bar Yochai chút chapa ta kum som le ni po le khai lo hin po da ule Rom te leng pa thi tai poi ma chan no thadin nen hol ta po ti o hin ja pha no chun ong po do win hele apa ma chu mi ho lo thowa lo wa chang khu noi po mu le Rabbi Shimon Bar Yochai chun he thiam thei ta lo
tabanga tora zilding lo pi hichizat man holoi cha chu ne niu no boi pi wa su lung ke lo wa chu na na to na ta chu lung hang wal pe se ap ta pha nu pa mai wal pe se tia avet le ami avet ho zo se chu kong chai ke jeng o mun na wa chu kong chai ipya vai vut vai so je vut vai na lu se pa ko vai ta ko lu se pa tu ka se ai hoi zo ka he ji ta lo vai vut vai ti le ki chai thì cha chu mấy cô mà pet ta chu am lung hang ta avet ho zo chu me ya cô mà cha chu vai vut vai so je acha pa e rabi eleven ama apan adara dunga chu vut vai ho chu a cho hin ki na mi mu so okay a boy yu ve pa cha la na ama ne thiam thi to rabi simon bare kha chu ta panga ne le cha boy an ji chu man kum som le ni le kha sim sunga chu ane le cha de pakai na pe je chu ai na dinga chu ehon cheru ipya kruvi mo ko e pa pyom ke poi khruv ki e zong ha ta bang tin ni chana khu dim set on beta ong a the khu ong gop tiek le brown dark brown so ji ko ika apel asuma so ni chana khu dim set on na che le kyo mi den ka lo ki to chết ai là chuyện nó mêu này ni chai phao ta he chỉ ja chu Rabbi Shimon Bar Yochai hin ama thi na zala tora no pi ta dam la ya kyo se elon a thi nu nga yong a student ten tora lo pi ta chu mei salva tu a hi tora chun tora mei chun le se pi salva ti chu in ki mitzion tetse Torah udvar Hashem Yerushalayim ki Torah or leolam meir to olam kulo Torah chun lesit pompi asalva eti achu Rabbi Shimon Bar Yochai zala Torah gilta ta imu ki wa chu ama thini in mei wa len ta iwa oven as hung ba to chen chu wa pung yang he o khat ve kuma chu Jerusalem Kharedim ten ground open ground ain va chu fit som liwa le he thing chom kho mo tu asele satellite na ko na ki boi tu na sai ai bi chu le chi chan chu ni phan o ki chai ta in se khilo la pakai ne ga da helam se kha amle tu ne ashi u chom chak i bol no jol chon se pai de zo se pakai na ve na thi na ban na lem na to kha lo no ding ven dam ta ga than zo wa dam ta in ki la ki thi no ding le aki tong kho yong ong dam to te na ding le cho le kol ta ngo yong dam na la ho zo se dam ta ong ki le the na ding le isu pi te ho nu le pa te ho in ko te ho yong dam lo zo so bon ke wa ong dam to so ke na ding win tu da shur chu pa kai na sa pe taw hen chan chu tan te le video na khata